KNA-B channel so na zo si na bon on pa tun zong banui the so chong la khom hu an nai ki ta te Iranian President Ibrahim Raisi to na helicopter in to sit na an to ze in a hin ko an baitan hi akum som gup le thum thingta President Raisi hi amal a foreign minister pu Hoshin Amir chole ato khom pi adaw mi segi ho chu Iran sa lumlam officer visit a che ahong kilelam over weather hoilo zia ato now helicopter jun to se an to hi to se na so zo ni dan som na nga valu na gutta hol nu ubin lena chu ato se namun a asunga to ho zong abon a athisar anamu do tawin hi thilso to kiman in Iran gam sung pum pe ani khunga sa ni phondo hi talan in vanoi gam chumchuma kon luhem na thotha anai jingwin hi hichi thilso to kiman in ngaidan le ngo na chumchum aging do in abang loi khani Iranian ke daw ma tan pi Israel bo hiding in gen mona zong anai zun hi azi chu thilso chu chamlo ka Iran adinga anina hitan thamasalanga zong Israel ten Iran supailam kailubu khat Lebanon mona anatha u an hi hichi le thona a Iran ten Israel gamsunga missile le drone ki gom a zathumwa anakap lu hi President Raisi thi to kemanin Iran le vanui gam ho ka kematna imma abui umloading in asezun hi azi chu Iran lam kailubu pen Ayatollah Ali Khamenei in Iran government that ta le buina umlowa macha jing ding hi tin anapong do in hi het thei kha chu Ibrahim Raisi hi 2021 kuma Iran president hi na ahin tu pan an hin Iran gamsunga buina thimpi jinna pha sung nivei ta hin ke mai tu pilam kai khat zong hi President Alhanda ahong hi in Iran gamsunga numai ho dilkom hizab le then na thua ha te in khamna ahin nizin gamsunga numai ten ke chaina le ki wanna dan to ki tua achona diu ha te in hen vesu in hi hitizi jun Iranian Kurdish nunga masa amini ki tinu dan apol ki 18 September 2022 kum in manin ana in morality police of na thina ana to zin Iran gamsung ti ta lovin banoi montena muslim na maiten haten ki pinna ana nei zun hi chule achi sa 1988 rasi in revolutionary court department prosecutor dinmun ana tu laizin amazang committee lam kai khat ahi na chunga Ayatollah Khamenei thu sa na wang in political prisoner ahilole gampam zam opposition party human rights group Marxist leftist hold zo se tha chimina anachi ha pi obin hi hitizi chuntu gazin amahi the butcher of Tehran tia head a signalizing hi hicha kiloi homlam kai ho si chu holam akon judges prosecutor intelligence led military officers akon jing a hivin that committee tia head an hi obin hi Iran dampi protocol dungzuiza president athi tolhana tu a vice president Muhammad Mukarhi interim president tichu niko somnga sunga ding in approve abol tawin mabana atha bea president khanna nei ki ding uchu hi chule acting foreign minister ading in nuclear negotiator Ali Bagheri chu khando na anei uvin hi tu din mun hin banui zin Iran in hitabang tu sit atuna hi itilam dol a hin paldung uham ti hi a hi akiti Israel Gaza Hukong le teng hon Gaza strip sung kucheng in anaka pantawin hi thilso hi Sunday ni ko a White House a US National Security Advisor Jake Sullivan le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kimoto zo aso hi ekiti United States chin hi thaichana military campaign achieve hi focus hi taina ding tipna ananei u hi Sunday ni ko Israel ten Gaza len na le teng ho a Gaza strip sung akap kum nawa Palestine mi tampin thina ato ovin hi Israel Prime Minister pun sapaiten military campaign chu tup kichi tal achin thaita abol divin thupi ananei je zong akiti Washington in hichi bulu nazi ahi Palestine Gaza mi pi Gaza khupi Rafa munapan so hi thodo se helova omna diu apoi mo e atin hi Israel sapaiten khupi sung hi Hamas tempan sa na nunung pen ahi atiu tolhana anailu jing uchu ahitai Israel sapaiten Zabalia muna gengcha a alangtu gyala thopal lampi langjong hi anailu che u ahitai amahon asaina wa hichilai refugee camp muna Hamas te kitha sem tup namun hi ding changta lekichi sela su baina ding amachal hidanu ata alang un hi alangkhana Monday ni kun Israeli mi pi tampin Netanyahu vai homna chunga kiphinna nezin
Tel Aviv le Jerusalem highway lamzuin kizotna ananei zun hi kizotna nei hon Israeli flag le Hamas ten ahen tang holim kichoizin kolhang sapna ananei zun hi tule tua Israel cabinet sung a lungyal ki ba lo na le ki khana ha ta anei lai uzom chu hi cabinet sung zeng azong Hamas chunga kal ki bolna thu ahin ki ba lo na asang he e akitin hi langkhana Israel impi Neset Maya ki phinan nei ho to police ho kino to na ko ta zong annalung in hi tu chana Hamas ten ahen tang u Israel mi zakhat le somni le ge ha do le hu do om na ding a ki phinna chi le jing khat chu hi chule Israel mi sanga sim ho hi Hamas le Hezbollah te gi na zia a chen na mun ho a nunglo thailo ba om zi u ba ki phinna hi anei u a hi International Criminal Court ICC in Israel Gaza in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Defense Minister Joab Garland le Hamas lam kailubu ni Muhammad Dab Ibrahim Al-Masri le Ismail Haniyat mathaina ding lampi oholai ta hi tin ICC Chief Prosecutor Karim Khan in anapong do in ahi hechi ICC tribo hi Israel War Cabinet in nasate in demna ane in aman asaina achun mi pi ke vai hop na gam khat agam mi pi vena ding a panla le mi hum hal ke loi khom terror group ho ki bang a la hi ki da ta thil hi thailo khat hi thisan so dinga mansa Hamas ho le vanoi le set khan to na ding a masot jing Israel kiti ka hin thudi asel mangut hi ati chule Hamas lamkai Sami Abu Juri chun ICC te thil gon hin so gim na chang ho le mi bol gan thaina pam ho ki bang a abol hi dan di lo ta ahin ki pom thei pon te ati Hamas lam kai te ni hi gim nei ta mi that mi heng tang le nmei ho sor sa a ngo a hi vin a hi NSCN-IM hon achi sa May ni simsom lugup 2024 ni a the Hindu Bureau mangcha a NSCN-IM in Indian Forces hon Myanmar gama maite group so kap de in kuki militant so atasat nove tiango na ane uchu bulabar nei lo hin KNA-B test sitting le alung tup mo political stand Myanmar gama democracy government sem do kit ding atiu chu su chat veiding to gon nei zi uwa heji thu so ahim bol u hi bowe tin information secretary Francis Kuki KNA-B KNA Burma min in su thingna thupon ahin nei un hi People's Liberation Army Peleten adal ha sa okem uwa camera video clip ki modung zuin PLA gargu bolhon army hovon ki von puma kin gon anei nawwa alam kai u khat in Manipur Chief Minister N Biren Singh in PLA ho mai pum le sumla pai aki thopina ahim pi zaun ki pathu aseina mudo athe hin mai tei militant ho hi dan kal in Myanmar gamgi china khopi ho a akhosaun Myanmar gama Whole Democratic Day ho chunga gal abol alang khana Myanmar Army hon India kon Manipur Independence Day na zia himlam meitei gal gu bol ho aki thopi ve ti hi ki chi sena mu the hi tin asai in hi KNA-B hon Myanmar gamsunga namzo sen National Unity Government NUG nui a kilong khat ta gamsunga democracy vai hop na umsa kit ding day na zia pan ala khom u hi dan aphong in anei agam that ta chom Pat khat le alung tu mun democracy hi moding u akine pi un hi gamsumi pi hon democracy adin pi u hi nam khat bo se adin hilovin democracy ideology base a adin pi u hi dan asai in hi Myanmar gam mi ten democracy dainazia gar ki bol na hin vanui a democracy chipi gam hol a alem pen India henga Myanmar mi pi te Ithopi di in tem na anei zingu ahidan asai unchule Indian mipite adia NSCN like Meitei militant ho hinga zong Myanmar military te to gal ka pom talo dinga nge na anei zingba ubin NSCN le PLA hon ana asa lo zin KNA-B le Democratic Alliance Army ho chunga mo asa thailo ding u ato agaw akilo u ahitin to ponjun asai e NSCN hon anti-democratic Meitei militant ho to akitho khom jing sang un Infal sunga meite ho khona Manipur Naga civilian ho thogan thaina tho ho ki ven bi zo han lang chule Christian kha hina zala thupi hoita Nagaland for Christ atiu hu political movement le activities dangdang azong achoi sang jing du adei sa pi dan zo apung do in hi
nisim som ni May 2024 ni ko kuki inpi Manipur mina thupon General Secretary khai khau kangtek in thu so ananai na achi sa May nisim ni ko a hungki pando May hei gal pizin kuki zo bi pite sai zo lo le sai ngam lo khomin he so gan thei na I thon dong man tu khau khi kiti bang in ei ma bol thei na chi changwa hi han group hi han kiloi khom na chom chom hi zong le ipana thei chi uwa thei top so in nasate in pan in la naw chunga ki pa thu sezin lunghan lungnat la po na be se zia in a say in a ball home nga a anui za points ho cheng zui chi ding in he sa na zong ane zin a hi koiman social media ho a nam thu gal thu lampanga inop nop ei ma dei dei isai ta lo tu a hi changwala video audio sim a garmi te KNA-B zo si ho zong pa chan na ve a hin tu apan in lam kai ho zo ngan si taute chule koiman jummo za mo thu ho mangcha a galmi te ho sit ho zong I bolo du a hi gal sunga koiman nomenclature thu kuki jomi mal tha do mizo chin chule adang thu him zia kinil na kina ana I bolo du a hi thei chana mizo sin ki sei sit tu na kidem tu na ki tai tom na chule ki chung nun chu na ho pail ha a ki ngai lu na ki lung khat na ki pa cha to na lampang zo igel chi diu hi chu igal zo na diu lampi a hi ti point ho hi hil chena to pi tha na nei zun a hi Committee on Tribal Unity in Nisim Somni May 2024 ni khon meeting proceeding anachi ha pitor kilan in pu thang million kip gen ko to defense a kon ki thum na anei tarhan in sanpi na ananei zun amma pan mun thial ding in pu lamin se sil ho chu hlan do na ananei tawin a hi phaileng mol vv kamleng sar khong sai le kammilal dupheng kin cha hi thaina ding a voina ding kin hi ang lung ding nisim somni lali May 2024 ni khole Mardal Cemetery phaizamuna voina nei ta ding in selhan zong ananei tawin a hi chule tu masanga sopite ni chungchang thu a government office anake kha zo si ang lung ding sim somni le segi May 2024 ni khole ke hong pan ding a hi taikin lalmin lun sing sit General Secretary Committee on Tribal Unity menale kha chojun asejin a hi Manipur State Government in Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958 dungzui a thangting mol meitei te ding a mun theng thangsing pathen ho namun Kuki National Front KNF-MC hon kem akisa atawitin Infar Times in anasodo in hi hichi thangting mol hi Kuki hon Mang Olive din asa ovezong ati chule hichi mol chunga KNF hon meithel achoi uwa aza ale u video hon Meitei te lungthim asunal he ati chule Manipur Land Resources Department in thangting tia KNF-MC hon ase uhi Manipur Names of Places Act 2024 le Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1974 to kito lo hizia am ho chunga Zero Fire Building in Infal PSA ni ena lekha khat apilut tai hichi Infar Times in thangting a SSO kem hi di lota report api hi KNF-MC kem hi hichi protected site akon gamla ta ahin chule kuki hon meitei laibu asu situ azat ata da uzong hi meitei hon kuki ho in asu sit za zong ahitan data umsale report chumchom ha kon phachit na akimu in a hi chule KNF-MC kadar hon thangjing pathen ho na a meipum achoi uvin alam uve ati zong hi SOO designated kemuna KNF Rising Day program May nisim somna get ni ho a limle video ho chu akile lam ta a banoi leiset panpi achan theina religious victims card ahin play kit u a hi Bangladesh a Chittagong Hill Trek sa kun galzam mi som guplanga sang a hlom zolo ho Mizoram hanglanga Longlai district a zani chun alut be ove amasa a leilun hopum a sis dia a kun Mizoram a galzam leilun hi mi sang khat le zalila somtumna tum a hitai tin thulut khat in asai e Longlai officer ho saidan in sis dia a kun galzam ho chu Bathwam pui ko alut masang uwa muat lang ko a chol pa hiwe hatwei ni jingka nidan pung thum vel a Bathwam pui lut hidan asai uwe
Zania hung lut ho chu numei chapang le te sil adam mo zauna mi somni le segi le pasal som thum le get hi ve ahung lut nawa committee district administration an he sa pai u hi mai ni sin somni a chu galzam zakhat le somni le segi mizoram an lut nawa kugup ma ki the thang hi ve National Investigation Agency NIA in transnational case khata tu chung Manipur boina a NSCN-IM hon meitei ho ki thu pina pi etia church seat khana thang pungta ahin phodo zo uwa pat in NSCN-IM in anato u ki phondo zum hu na in India in kurki galgu bol ho ki thu pina pi etia ngo na ti lo asem achil ha pi jing in hi azum hu na ding ule mi pi oimo achan lo na ding a IM panla na khat hi ding a thu so khat abol kin ovin India Thugu Hol Research and Analysis Wing RAW Hon Para Forces Hole Assam Rifles Ho Atil Do Obin Gamgi Hela Kuki Gargu Bol Ho Drone Meital Lil Mancha Hoita Te In Akithopi Vetin Ngona Anei Kitawe I am Director PIB Major General Hanlai Sang MC in Tuso Abol Na Myanmar Buin Hi Mo Vet Gelda Thai Poi Ati Myanmar Buin Le Manipur boina hi thilki banglo ni ahin vet dan khatna vet the hi poizong ati Manipur boina hi namni ka ahin pannatum akinei poi alang khana Myanmar boina hi democracy dei hole military junta dei lo a ki boina hi tin IM to so chuna sai e thugu lang pung khat chu Myanmar a junta government phulu na ding a USA la India in People's Defense Force PDF ho ki thopi a hi tin zong asai e Chin State le mundang a PDF hoto buina imacha akinei poi Chin State na KNA-B hoto PDF pan khomzong akihe in pomosa na zong akinei de poi ahilla KNA-B hon IM chunga mudana nei puminato abol in a operational area over Naga Army ho target abol zing uhi wangsi ta ahitin IM in asai e IM kader pabet aman uvin abolgen theizo uvin athan uve hichoho zo si ahin Roho put anat e tinjong IM in ngo na anei e. Roho to sa in para force le Assam Rifle hon kuki tingnoi mi ho mancha in akithopi uve. Hijuhin India foreign policy hi double standard hi dan aphodo e tinjong asay e. Amasa chun IM kem susit na ding in India in Tatmado Myanmar Army anakithopi in tuhin akito kit pove India in amma khiala mi amancha Myanmar sunga gal abol sia ipi aphat chon piting ham ti hi mi pilungdan na hi ati thil abol hil za India in achanding hi advisor hovin agyal unga hetin IM to so chun asai e gel do thai khat chu NIA in transnational case khat to kemana charge sheet upon do a tu chung Manipur poina IM in Meitei Tingnoi Group Pia Lele KYKL ho ke thopina api etia anase hi hichizi ahi IM hi ami pi in kipa pi be se lodan in akisai in hichimi pi la a zumhu na dinga zolana sim thu apat da uwa kuki tela Indian government so min se agut hi tin analyze on asai uvin hi azi chu kene Burma ho to India se pe ho hin tu chana ki matna imacha nei lo ahidan mizo se he hi Dunia di into so hichan in akichai tai to so tha imu ki ka ovin na bon mang phalet chebe